asem wawura honhom wiase no na lawyer akire mu no se uduru court ho a omo by phone lawyer hono mo yenka honhom asem anya ne sa bebe me nwanwa si je onim ebe me nwanwa pa se afi sa court case we obi be san be kan asem bi ne yede ne be ko bi mu 2013 dia no yensia hwe yenfiri mu ebe me nwanwa 20 na nye easy 2013 dia no na be ma katachi wojina nakam ayu fa video no edaso Lawyer Philip Addison sisi na Facebook join your Facebook waka say see you be hunu homes na do sisi a uni send your homes sikasa na tubiga so uni send your sikasa be ma bia yira Sir John send your sikasa wafo kan kranche send your sikasa wafo say nipa we kura de no ntimi mpaja ni ti o atubiga ne nsagu nachi e wo ma na o de abegu nanim Sir John of all people Sir John oye lawyer sorry I also be anya obi a who could do on more? Send justice here to begin at Tuguba a big boom. And what can I say? You see your size. Who do on more? I see the penny to say creature mansa. Nipenny a 2 cocoa jina on more. No, what to Samra, then near Yam Pianoa, a ya watertono. One casa presidio. 2013, and I'm going 2012 election. And as you see, yeah, channel Facebook. Hope say, Diana. No, I'm just a poor boy from Binduri. Na no ni me na make I say, hey, hope see anyini. Say I yet dwene nko free ni tin so be si na body say ba bia. Oh no, ya branch see him. He was that nice guy from Atiavi. Good morning to you. Ora hope say ya be adoye. Good morning to you. Papa V. Say ojo timi say nice guy ba wura kwa to ho no mo a. We so boni suit mu unwa tubiga de no tubiga no gina ho a wasi ni tiase wa boko tu pampe sudu wono mu a wo be ye small Allah o chese eti sije yenhwe ye yenkasa yem ye ne yo because sometimes ye mu bi wo hono mu a microphone no be si anim ana yet ye fie ne fa phone ne say ye fra eya ja ye wire fie ho say we are talking to nipa do yenya data we phone so na ye share bibi wo social media eno so kra se yetumti wo social media wo so kan ho etu de ekona kwotwero na da wo mpam ye screenshot na fe ye chiesia be hu esije na de to ho a we do court ho no na ya project screenshot nsem na ho kan Facebook no na eda projector so ho uni obra na eda ho na tuiga see your brother fear bottles do kan be fa ho adi ba ka different one e fa court ho a and wo nkan fa ho ni na CJ na so nsam aba o nkata no ensam aba na ene yemfa ho aseda no Emma Bell Chapman na fe Vodafone the future is exciting ready na fe agbeve herbal wayarisa efie Nakia CJ yeah o de matiefo na honam de mo hwɛ sa mfo yi wo mo hwɛ mo ayu enyi fan kaka ye ho enyi firi wo me kaka ye ho nsɛm because me na ene daily cafe coffee the 2012 petition hearing no voices ni bi mame atubiga mu de ni ade the pay mame ye mu bobi ntu mon kaka ye ho CJ won sɛ wo the bonkrata hudo num no etoda editorial wom ena ebi mo so especially daily graphic for makwan opinions ni we na man for ena me pese me hwe ho no mo kakra okay because ensamo a Timothy Nangbe wa twro de abamu no edika what saying wo bakrata fadu daily graphic na Timothy say wa wade sade bi ode to mampanim wa ma ensem mienu nipa group of people bi a se yenya won ewo yamanyosemu ni edikan no wo se ye from lobbyist professional lobbyist enka minim say ye wo professional minim say no ye kwa school legon say UPS o say kepo so de ye hwehwe hono mo ye se ye wo nipa bi a ye fra won say professional lobbyist abonu mu aba ani ye wo foforo bi so wo hono mo a ye fra won short collars gwagubu ahia betwa mu ade no so ho oh mini amunya no hope say so asiniti ase
munya kwakuba say odwene ne ho akwaya galamse adwuma na wie onya rizu ni enti munya na odwene ne ho kakra obeba wo maye na CJ professional lobbyist no ni Timothy kan say one say nka ye hwe animu a say nka by ne de na mampani de ministers on wo be ye adwuma no dia tudwa eso one say maye ye nya ye so by the close of today today ne prosu ye asata no na dwokra na ye hwe animu say obi ti say na chese ebi ti se din bia betodwa say ke ni akwa press conference mampani ye da say ye se wabodin ebi so kra na ye moye amanfo de da say na the one kata yi say omo yes adwuma no omo yes adwuma no oma hyeda chi ni omo ho pa se so omo koma mpani akache a ka so omo play no edikan emma ye hia ma wom ni atusum yenu ye nya kristo ni e wose ye nya muslimu ni wo bi so kokodu ho no ma na se we fira sante e wose ye nya bunu wom ni ye nya oti region ni ebenya western north so wom enti mampani ade a wa ye wu nsa ase eastern region for dɔso yibi na fa we behyem na sa adwuma na wo mo ye no senko mo dwene wo man ne ho kane anken hadwen sa nipa ni bi wo ho no mo ye contract no wagye CJ wonim sa woni e purpose no wo betumi kukuru sika fie wura soame mu ade koma nipa no a wono no na nuduru dwom nipa no a wo betumi akoma mpani akache go and lobby for me eti sabre ebi antenamre na nya body ebi sankwan adwuma no aba wo madwuma asɔre omoye na the bonkrata ise mampani wona oman ne yato abade tumi na hye wonsa ye wo council of state members wo ho mpani for wo sometimes wo niema wo ye bi mu betumi akonsult omo na emom sa ankrofo na wagye ato wo ho so agigi amanfo sika edada wo ye ko peposu ama ebe wiase no nipa no ye de adwuma ne hye ne nsa ase ye pa na chew se bedi minister eso na wono na epa che wo wie na wo frɛ na mekai se deputy minister bi CJ ye frɛ no na asem obi se mo so mo frɛfrɛ wrɔfrɔfo pa o sabiri ye brɛ wo so frɛ obi Adam so mbisa anu se na minister adwuma no ye wo dey se wasam de ye adwuma ana time e wasam de ye adwuma wan fa na hamachi o fun no atu ama no akɔpɛ ne ba bi ada wo be hia no aboko tumu pampe wo kasa ne ho enye wo ba no enye ye wo bisa no question enye ye ahomaso ahamtan ba kwan ya ye fa so to aban ni de ye de akere se ye ma wo mmedi akonkosem wo ye no a ye kwoto aba na ma wo so enti ni aka ne se in appointing nipa mampani ni wo be ye adwuma no won onhwe no so mayen wonhwe no so maye fi se be bo no ankasa na aboa na manyoku na aboa o man Ghana eti ene de bonka te manka wanka enye CJ na woni aka ni ye pa ehwe tewufo so so ma she strike na si o ene senra woni Greater Accra region for no kasa ya kwasi asempa kwasi asempa ena wo mo kasa ya no mo kire se wo mo conditions of service be 25 no emu be 23 de du hunduma but akamienu bi wo mu a video strike no ho video at the Facebook sisi a ayo 5 adaroma na hadwen wo strike no we I think say ye be hia lawyer mo se ye nko strike te say adwuma ya ye wo mu we na enka ye wo union na union no ese ye nko strike na wo si je wo hwe ba bi e wo fire fie me so me hwe mi firi na me si enkrofo ye de omu ye se ba si me kai see secondary school near say ye koye demo number me sensan ya fe nipa no ono de paper ni chi ani dinim ndi say na dinim yeso ya hwe you see chewufu yi amose mo ko strike no mo declare strike nationwide ko bi be ko obi nko wo mo so o masa task force wo mo hwe se wo bia de no be schools mu no mo nko na wo awunim na wo ye tewu member na be kwadwuma no wo be jo ho de na ere na se wo mo ni o Facebook wa CJ wo ma boko je mu o mu gina ho no wo mo se wo nim na wo ye tewu member na na wo be si adwuma
Bedi pa wo bebre Montemas bedi pa me fie nye eni o ka group we mu dia wo ye security a adwuma wo ye tewu member na ye security akwa adwuma wo ye member na se wo hwa akatua so a wo susu utumi ekwa adwuma wo ye tewu member na ye adwuma wo hospital departments ahoro num bi a wo susu utumi kwa adwuma na wonka we mu ho na bi a wo tewu member ye adwuma wo tewu radio station na ye beti na ate he kasa sije ubechi wachimpring edi eni na ebe ye wo tewufo mpoje se omo na agboko jam se omo ani abre ana ne etwa to wo daily graphic ma me de etwa to wo no empanimfo a wonim so eda nafco ano uzi e wo nafco na nafco nafco no National Food Buffer Stock Company empanimfo se aduane abusu se chapo sije enkwada no ebe ko school no yes free next week aduane a wase eno ama omudie aduane abu na wusa na nse ni ese aburo ho ayeden aburo ho ayeden se ye no aduane ama nkwada na aburo so nka ho de na che se uye ni banku na se krom ha aduane enuane ye ye ni koko ya na nse wo ye na de hwenten akakra tum na nya ayi miliki midu sije na nya pa no boso adokwe kwa umpa de we krasini o da wo se ade de na de hwe wo de enka ni o ho bedwo wo na betra ho ye ma kama miliki midu lovely I don't know go na na busa o Clarika. Na nim say na no meka Coca-Cola yi. Na eye no say na Coca-Cola for no mo se de na am say won sem kan ye no abrewati ase. Coca-Cola for se de betan Coca-Cola enkoka hwe Coca-Cola. Ghana no. Na CJ Nafco for say ye bro no mo di bebregu ho no mo emu bebregu ho atoko bebregu ho enuane ankwada ni bedie no wom se aye krado eti bosome dodo ampanimfo ahye se ankwada ni bedi wo school num no aduane abuso wei ayensem a CEO ema Nafco Alhaji Abdul Wahab Hanan wode atudwa ebo Ghana fo nyina anoba egum sempa na yese bro na ho ye den mentini enye bi mfa nya feed ema nkokọ ema gusa boy de bro na bi wo ho don't complete your sentence se be bi ade fa pa se wo be ka se bro na ho ye den na omudi gu amankwala na don't say it sa bro ni die sa bro mistake ye mo se ya do bro no aba ebuso na se efiefo emen ya abonteso fo be fa ko ye de ma ye di posu ye ho pese ye hu se ye nya sopro so ye di bi kwam no ne ye di bi mi wa ne mu ye di wo fie no so no ya nhwe se efiefo be nya bi eno ehode mi am papa so wo mofom ye eje duru wo mofom ye na Ghanaian Times su ne CJ was parliament a deadlock brofo deadlock no na say ayiri twan ye ntumi sipo ye ntumi sane poso eso nnura anwumre ne ba ye ne de so wo hwe wonmuyamfo Andrew Sesiama moako ne letter wo de ba ye no a wahu ne empanimfo no kan ye ne say on ntumi nkasa bwa joy MPP amanyokuo no ende na say wo cross carpet na emon in say ye transact business our parliament a wo so woni MPP amanyokuo no ene beye se ba se wo di dwuma bi ye nto aba ye nya dan adwuma bi ye bekoso parliament no they should see him say one MPP for na eye nanso the one crate yi say meeting anka omode be kire se ye ka dom dodo a e bi ye NDC ana MPP no ye so makohie e ko 3 times omuntumi si gina ye wo mokwa obi e che so yo gboro ene speaker team when munyamfo say che mensa bonsu so mpa hini tim ena when munyamfo hari na idusu so etim lawyer yibigu ho yesi obi e che say ye ne kita ye so man tumi an conclude so ensi gina ye before wochena so ye besan ti dede wo parliament ho wochena fie ya wo mo me Mr. Odimachi na kensem dogre already honorable Frank Anodompre wa fire baako say wochena fie
say and this first one me member on be hunu member pa e MPP form oh CJ yen all trances Adam metie no asempa e from ekosi sem si de bia wunim masama ya meka ne say CJ masama ya meka ne say communication skills se nipa ye be hia bibia wo ya brabom a ye nhia kasa de so because baby edru no from Mampani statement or ye state of the nation edeba time a wo hwa ye nyina no waka se nyame ama ye nhweso a wo de kire se adwuma na wo se ye bom enti se ye NDC fo se ye MPP fo wo mo epese o mo kire se o ma no makowom yom be gina fidie so a wo ka ne ya ka no twi mako ni je ne tumu a nipa na te se we na waka no wo air kokoa mu ko se ye mfa adwene ye tumi ni nkita wo a wono so se ne wo kan ye no ye me enhwe me gidi se wate ne me kan asisi yeah ade no se apaya enei enie aba no enie behu se onmunyamfo amoakose ode ne de na ka ho a eti ebe ye sen ne akone sen na nye saa na apai na sa wo ka se ye du ho a ne behu wabra from constitution mo standing orders amode ye adwuma wo parliament ono mo no ebia ni ho no mo a stating clear ayi se paia we na nye majority we na nye minority a lawyer for ne come bro for say e wona ye grey area wo che say wo hu se ni enti e ya abodwe so a che say ni esi nyina no e be mama hu from your constitution to mo standing orders ne say bibia twimisi tie wo se yesesa ne ma wo ne ye yimu enti say mo sha ase say we beto na we ya beto say na no no unim ni enti a wo kan no dom predie amanfo twabo MPP for ne say no mo ye weak de akọ so parliament no wo mu jeja wo mo ho na mote wo no mu bufa mo so no mbutubutu niema eti nipa no so pese me so menka bi menye bi ne hu se this time dia ye kwa this time dia ye kwa but enye no ne ne ye hwehwe o omonwene Ghana ho sesei Ghana baby a ye kodo ne esi US no bi betumi asi ha wuni pa cross wo pere wo ho ye wo ho mmasem bebre a sesei aka uze godefo John ne nipa Donald Trump na sese yi sese aka baako uze ehwo no parliament ne nya baako no se ye wo representatives no omo no aye omo de awie o ye don sem bebre mu bu ye bum na nka aka 1 week o Donald Trump 1 week eso no omo si no wagu o man nani mase eti ne sese ye no sese omo ye wie a untumi hold public office bia eniema e wo se wunya nyina asa mampani wabedi mampani ne wo se wunya nyina no wunya abo baby e keka ko no so de waji wani so eti CJ ye hwe ne ekina ebesi e wo omayimra hyebadwam hwe papa yi papa we why Professor Kenatifa Professor Kenatifa identification authority ekosi sen was it a million cars no? Cars no 3.9 million. Egu ho no amanfo meje. Adwuma na ankasa ne sesei no wahu. Won hye press conference Professor Kenatifa. Wonye press conference. No wa ma yehu se adwuma no a Ghana for mo de share mensa no. Ghana for ne de adwuma ne share nensa o. Nanka. On behalf of Ghana for nyina na mampani bondi no de adwuma ne share nensa. Ye sha asie sei. Ya kwa akosi sei. Etie bia nia kanie hwesa papa ye ntumi anye sa adwuma ye si ye wakuyen cats no 3 million no o se cats na egu he na Ghana for nkonkoje se sei egu he jese ono a eba be kire ba bi kuregu sije eniema ni bi wo ho no mo a ye westi o man ni sika we ka ho ampresen na national id ye ho adwuma sije well sir who register for national Ghana card nibi na unsan kan wo dia fa comment to Facebook and send me WhatsApp 0556748029 0556748029 send me fa course be me nsa bi kranka enka mani beje ho wonim se Ghana card no unsan kan wo dia from Mampani ko for obi ho no ma wa twa ho kwan sa ya besi sabri ye ntumi nya card no e ka ye bo ho ye ka keto a ye betumi asolve o mayi problems bebre so a sa data collection ye data no ho adwuma na ye hia sa ye
ya ade ane ya no twoka wunim se voters ID wo de kwa bank asese wo monye new one ya tumi di ato aba no na anu mi kodu banka mayi card di ato lady ne say madam we don't accept this na am say dear brofo na aka katwi nam te wo se monye wo se ya menye na am say adan ne anye wo se ya ye eniema wo se ye nyanwie ade no so makwoto santen card ye no bosume ben voters ID card no bosume ben and up to date yentumi nya ne be yenwenti voters ID no ekita ye kwa ene ye de namo we so no ye besa so ho saa ena momaje ena yenwie ye ena ebedu ba bi no se nyame anya dom ena abansa kira ba ya enka dwuma yi a wo ye no ke ye bogos katonsuom omo ani omo tem katonsuom eti Professor Kenatifa mi hu adwuma no ne wo ye na ye hu ne ye hu na abasobode be ba na ba na ese de ne wo ye ne ye hu so ye hu so na wonim se ye bo nipa maako nsia amanyofo mansia ya wawura parliament okay tu kire se na ne papa no eye politician na ne baba ma na ne baba ene ye kasa yi o mra se beje fi wono so awura mu bi emma wom top politicians ma first example I met me ama the late former president Jerry John Rawlings and then neba Senator Rawlings e wo mra se beje fi parliament ana me boa okay and Kwame Battles so ne bay Sheila Battles ono so se ne wono so awura mu and former vice president Aliu Mahama ono so and then neba e mra se beje fi and Ora Victor Newman wadwen ye adwuma wadwen ye adwuma ono so and then baba e won mra se beje fie and why be you da ko Newman so wo ho and ye wo Ahmed Ramadan so kai papa yes Samira brother no once o so papa no ye politician edu papa ne de ne ma no kai minim se ya ye ebu ne edwon ne ma no politicians wom unse ba ku yo wonad mo ise ono na Abu Ramadan onso Kenya no ekoyi mano ntu wa yedi ebise na ntu obi na nu e frato obi na nu e beto from tie se o kasa ro from onso ne brother wo honomo ya chese enne se unya da ubonkrata yi bia wo behu sa nipa mekan the ubonkrata the dispatch na ahase wo dispatch ebusa nkonta nyina wo de aba edin edin no ni sa nipa nyina wo bia mfonyin da ha sei enne unya dispatch na wo kan bia wo behu wo mo papa mo wo mo maame mo ebe ya amanyosem a enne wo mo so eba beto aso no ni nyina ewo mende sija abubo bi na anuafo no so a for the first time maame baako papa baako emma wo mo so area parliament no Abune John Abune John de Gina Pos wo so ewo honomo ya chese wutia John say abu niema na ekita no de be ye campaign no na nya niema keto oba no constituency wan ko be ha no to record dance sai ya hono ye ka record dance ati ase hwe ukọ kentampo ya honomo a ukọ kentampo ya honomo a ye bo jams edru say ye donji no donji ye den mama terms na ye na obi na bebo jams no de beba sa record dance no etu ode ba ne ye bonus ije wudin nim nya wo na wo freye na ye behwe na obi maestro abegina mu na wo sa hey duba shega ntaka hey to free baby e wugina no ona wo se wugina bebo asum bia na bugasi na wo so twon ho still record dance na ya de ehu hia wo sa ya ho papa yesi anu bi na abudi ye ne campaign no eti wo hu area bia ne dynamics na se ne wo hu terrain bia ne strategy de ko ho John so ko ka kire o mo se anasem aye kwan na o mo se hwe kwan no kura de o de ahaye en na guess ne fa so ko Agya kwa try Adam na daruma no de the brankata no na poso e de abre no